Kubor nakaslem jong udongsan hima. President ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association uba Wandan Bok Jerwa ulang makamat pran mat kakandai lat kide ki klongsna mi ginong nya local taxi ban penhiar ni penkieu ki pat ba ki balai ki bawan habaya keren ki lat patai khubor hadin baladap ya kendu yang deputy commissioner ke East Khasi Hills ka kong Arkorba uba Wandan Bok loong ba kaseng ka persyak bet ya kini ka jing pentrei kam ya ka odd but even system bandrung hamat pran bat kandai lat Handai ke DC kela jubab akan penteri kamben namar ke day bala penmi hukum daga Ying Bishar jaga Meghalaya High Court namar ke jingkap nga palat kini ki artri ki jaka haga jo ka puar loong ru pakaseng kalai ban ujor lang sya ka Ying Bishar haluar kani ke hukum Naklang jungi hi kun ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ke jungan yang kendo jungi ke DC ke bade ke haru por ke bade ke chairman jong ke Regional Transport Authority ban yathir havide ba kini order ka menen ke jamit ban nang man phayat or even ye ki kali commercial lane ye ki kali commercial nang ne na ndailat bat ha mopran tenak yang jungi ke jungi yathir olong aslam ha bat ni la sembe juru ya koi gerai ba nginum la ban pedang ya kini namar ba ka khandai la ba ka mapran ni kedai ka wei kidai tang ki arti ki commercial complex hang ni ko kari kasi janja baru nang nuru la kantong na kan suatu hapukut hap ya dan kambe ya kini ki arti ki yo te ban thang ba de ban ong ba ban rung ki kali commercial sapo khandai la haki singi ba pindai bat sapo mo fraksi bendai sanu ka kinya ite kali lamar ba lada lalong ba pi blok no yo klong sna manta pi blok no yo klong sna man ong ba yo thiet long ba pimdai banya satu manta pi habia satu kata kemut ni lalong dead man walking lupa kubriu baya ya te hamsu ka por ka deru kolong ba naglang disi ka ong ba persa hi kan le ka yakni ka order kan bakla pendi ya order kan mla man revoke su ya ka te kong ba kadairu nakalang ka court order te nakalang jungiru ni ang ba kamdan jimut su kong ini kren kang ni apa office fi nama da buram ni buram ya ni tang ni cikut nakalang ni cikut nomor boleh ba kelakta ya ka livelihood jong wei nongnya kali dan utara kali kumba utara kali li usiwi khajna kaba hamram handai minta pinta ban mana pada ban rung kita kisahkan kapan pau long ba kita ki merau bat hagusu kapor kapala unacceptable banong bangi taksi ni kan blok di benwa saya kata kan blok selong haslong hi kajin kan blok kamdai nak taksi lamar ba ngada pikenok kan taksi kibun ki taksi ni kibun ki private vehicle tiba ya dapo ka city lamar ka city kejungi kadai tang 10.8 square kilometers 10.8 square kilometers kumno try kan blok ka city dem dai kata bat lada kalong kum ne ngi brom ya ka court order ru ba ngi in file la fedit support ba ya ki brofat kalong ba kam dai ban taksinya nama lada piang ba manta yu wat yu bre ru pidi ban mana balong ba phim dai ban rung support pidi manta kasi phim dai ban rung support na lane support mapran manta kasi ti ban bo na rutin yu bre ru dem dai ta te nakliang jungi hi ngi ong mita kata ba ngimnam pedang ya kan bat kumya kali jungi nginya dek mujulong bat lada kam dan kanu ka yu nakliang jungi ru insasya pa dikyong na nakadisi ka ong naka high court ngi ru mentang ngin ban follow up la kadai na kam dai kata lada kadai ru ngi ru ngin happen i lagi jong kita dem dai kita ngin happen i lagi jong kita na balai ban kata yang ni kita yang ni kalau long ba kita ya kemensim ke jungi apa kita ya kemensim ke jungi ngin melaksa namar ba ka piliang jahi ka bo pat jong kari kasi hi berwe kadai be khnailat bat ha yodo kita rada fi mana bandrung kita jaka sanu kinya nuksa manta kibaya nakiwe ki kim kini kilang bawan sakhan maula habakut kin hapung hayo dai hayo kim sa yang penher no hai
sim ta penhiar no steng nanti hato fighting pada kin jenjat kata gadi bani ko kabar kolong mai kini bukan ini Tan Smith lani Tan lain tra sini ina penhiar no tang ni po IGP ngatai pada kin jenjat bat tu kali pada unit saya bat nai unyo ya kita senja namar ba ngi hadu kat mentahang ni apa selong tu ni kolong ba kadai getting feel hi nak yang government penong sok pedung pat yang inongnya kali habaki ay kanu no permit haga jing sisa ila dai ban ay ru ba ka cakaya hendak kinang tang ban ay ka permit ban yok khajana siki da ka ba penong sok pedung pat yang ban ong ba ka cakaya kata kadai ni ko ka ba ar ba kolong ba nak yang government bat khamta me nak yang ke chairman jong regional transport authority tong RM Purba ila dai ban pet ngor ba ye kini kali private lani ki kali kamai ru ki bambiang ka jakaset tan no ya na trata kata kan solve ya ka traffic jam namar pun bakalong hadu ka mantahi unu brio baru star ya kali ini kim julik inspect lang biang nembiang ka jakaset ya kali dendeng ta kata kadi ka paningkong ka pun wanra pada banong macam yang kelut de jabrok ka bakiwan teman register ya ki kali kicuki ha ka pun manu longsok rumah ladang mangi mentang ide tang kinong kamai kali putru kadum sya ba mari pimkit ipat lada pin hiar yo pat ba steng lantiru ngatrai pat baru unum sya yang namar balik sisin wa si ka bai kali uhap panpai ha ka jaka ka bau dan Dia beujor dan kebeujor hi hakut na ka hakut dia kita ke order ya ke kinong ujor ngila kali kamdon kinong ujor hinrai kadai tang na kada ba ile nakaliang ka government hi nakaliang ka district administrative lale ya ka survey juki na bangi pen blok ng taxi lada ka taxi hi hapo sulong idi ban tip ba kidon kan tadi kita fly po sila lada kita tip katang hangnur pam ni pen blok manta di kenok yang ba kamot bawara ay ya ka blok kadai kamot ram ba ka naila lada hapo mat ran ikali private iya yang kapatimon ka do kali kamai pada wasiwi khajana pada umyo baniang bantap wataman kantiwi pasenjaro hato kamara saya blok baru hadiah kini dem dai ta bambiang ka sakaya mano ba mampa ya pasenjaro simlok pa hayo baru bapak pasenjaro ndai ba ang basulit hayo kumbaya kali private yang kanya ki apa ko di driver udan kam man peni bai kamai sutra udan kam man peni bai ka jumlan kam hayang asemen kata kadai ka ba ti aida yang magnipen blok apa pimpen biang ki sakaya tumno kan blok bat habjo ko ni yang ba weng no saya kini ki parking ki bayang pok suro namar ba nginalap na kapor sa kapor ba hadu kat manta ka singiru nginalap ya ko nginang yo ay ko jinjor ba ilum bay parking na pok suro yaki local taxi aba ilum bay parking na pok suro hakono rin nalor panginga si road tax ya kata kadi ba nada ula sa nada ka government kala ban khamta mai kadisi kala ban weng no saya kini private kiba penlong jaka parking illegally nakray kala ko ini pinpet man tawar ki asa karo bon kala suy yang sanoy stay demde kita ngimbis ni ki henry golong yang specific parking balikin yang posro demde kita aba ki yang posro dai mano ba penro man so yang ba pen weng no yak jiking matran banwanra ya ka jingkelut henry man ta kala jingking man daginong ding da pia ko matran dak boborom yikiru tolong bateng-teng ni snay saya ki namar palay ba kimyo ka jaka ko biya pandijing di timban si habidi ang posro te habakot tengi tumukali pada habayat habia sipi ang traffic jam jadi pa ban solve khot kini apa tim khot kamu ni manta nimpriang ya kini gara juga si ni minyak di semat la jong tabam ba lada dan ke rumah kadisi gitu Ba namak i mati pop sejar musia babarang senang nakaliang jong i kadisi ko ang mangingi makli ya kata te habaki makli ban ang ba te khajay namar ladang islam ban sisngi ya ko sipawajar fa de bar kadisi ru ko ang ba kata jong kam do nakaliang jong i nimlaw te habi de kata apa mti i ting apa pinlano pinfile pin masandarik rekam no in persang manta kasing no in persang manta kasing ru bat pada kamlong su kapor in persang na sa ni mandiru ni de ni don lang ko ito asyon ko lang pimen ne pinil lang bakiro ne pinil ko jong nakaliang kajongi hi ngingim tip kita ngitingi wan de daga way kasur way panhon bat kita giway pada kibuan ru pilong ba suwan ay kersan ngilingin tip no kibuan ay kersan ngilingin long kibal ko ban pya